Nikah semakin banyak terjadi. Makanya makin jan akhir zaman orang jan pinter, orang bagus jan tak ada. Bukti nak orang tertipu juk makin tak ada. Padahal pun lamba orang sewala lelin bayi tertipu juk, makin sewala dolin cung bujuk an kotun. Mun lamba orang semacam orang Allah tertipu juk, astagfirullah cung bujuk an. Enten makin bu ada di tertipu juk ni. Mesti tertipu juk lamba. Wara Allah, wara Allah, wara Allah. Allah tak pura Allah ring lamba tauhlah li wali daya padahal imam astaghfirullah li wali walidayya ikum tauhlah li wali daya tauhlah li wali tetipu juk makili balik daya ni makin kan pas astagfirullah 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 apa ngapu ke masjid turun ke cowok sandal